ako mene pitate koja je moja velika misija, jedna od veoma jakih misija je da sa svojim ekskluzivnim top financijskim coachingom programom promijenim financijsku pismenost na Balkanu i kasnije u svijetu. Ja? Znači, jednog dana ćemo svi otići iz ovog planeta. Je li tako? Hoćemo zaraditi pare, nećemo zaraditi, imat ćemo milijone, kamione, nema veze. Ali pitanje je, po kome će se vas sjećati ljudi kada idete? Ako će neko reći, Smiljan Mori je zaslužan da se financijska pismenost na Balkanu povećala, da ljudi su otvoreni da pričaju o financijama, o novcu, o osiguranju, o budžetiranju, o menedžiranju, o financijama, da se čak nešto provodi u školama, da imaju neke zajednice školovanja zbog kojeg sada ne žive u takvoj neimaštini ako ne bi imali. Zato meni trebaju ljudi, ja ne mogu sam, ja mogu skupiti 700, 800, sada grade salu za 3000 ljudi. Ja vjerujem da će tamo jednom biti 3000 ljudi koji će slušati slične informacije. A da li ja mogu sam to napraviti? Nema šanse. Ja to zovem, trebam pomoć. Trebam pomoć. Ko će mi pomagati, da vidim? Ko će mi pomagati? John Maxwell, jedan od najvećih stručnjaka leadershipa, pored Robina Sharme na svijetu, je rekao, ako su tvoji snovi veći od tebe, imaš 3 mogućnosti. Prva je da se predaš, druga je da pitaš i moliš za pomoć i treća je da nađeš nekog svog mentora. Znači, kako to napraviti? Nije lako. Ja sam izmislio jedan ekskluzivan program, financijski coach, gdje u ovom trenutku se ne ide za prodaju financijskih proizvoda, to je daleko od toga još. Ok? Nego ide za sistem edukacije, pomaganje, budžetiranja ljudima. Kako? Znači, to je 1000 i 1000 satova uloženo u to znanje. Gdje sam ja to skrčio, kako se kaže, stisnuo na 5 koraka, šta to znači financijski coaching. To će biti jedno od zanimanja u budućnosti, vjerujte mi. To će biti jedno od zanimanja. Ima u svijetu to zanimanje, ovdje ga nema još na Balkanu. Znači, ovdje nije ni Z od zanimanja još. I ako jednog dana odem, ja hoću to da ljudi kažu. Znači, koliko god će njih pljuvati da prodaje maglu, toliko god mi ne mogu uzeti komentare iz Instagrama 13-godišnjakinje, 15-godišnjaka, kojem sam u navodnicima spasio život, dao mu vjeru, omogućio da živi svoj san, otvori biznis, ide ovamo, nađe partnera. Znači, malo je šira ta misija, jel tako? Ko od vas misli ako bi svi ljudi ili većina slušala ovakve informacije, teško je u jednom danu, ko se slaže da teško je u jednom danu ispričate, ja mislim to je, vjerujte mi, zato ću imati program 3-6 mjeseci, čak onda e-mail coaching za godinu dana za oni koji će ići sa mnom dalje da uče. Jer znam da mora proći neko vrijeme. Po čemu hoćete biti vi poznati? To je pitanje. Jer jeste da na kraju moraš nekako zaraditi pare, je li tako? A ako ne zaradiš, ne možeš živjeti. Ali šta i koliko ćeš utjecati pozitivno na druge ljude, to je drugo pitanje.